Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji wangu. Kwa majina yangu ninaitwa Kuhani Ibrahim Kioga. Siku ya leo nimekuja kukusii katika maisha. Jambo lolote ambalo unalifanya katika maisha ya sasa, ujue hiyo inaweza kuwa ni mbegu. Chochote unachokipanda ndicho utakachovuna. Unapotenda wema, jua kabisa unapanda mbegu njema. Unapotenda mabaya, kumbuka unapanda mbegu mbaya. Unapodharau watu, unaposema watu, jua kabisa unapanda mbegu mbaya. Lakini mbegu njema huota wakati wa Mungu na umea wakati wa makusudio ya Mungu, na hiyo mbegu njema itasaidia watoto wako, itasaidia kizazi chako cha baadaye, nacho kuja kufurahia ile mbegu yako ulioipanda. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 6:7, Biblia inasema amini amini nawaambia, Mungu hazihakiwi. Apandacho chochote mtu apandacho ndicho atakachovuna. Mungu hazihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kumbe tunajifunza, unapopanda lugha njema mbele za watu, unapopanda unyenyekevu mbele za watu, unapopanda ushuhuda mzuri mbele za watu, kwa maana siku ya mateso yako ndiyo nawe utakapovuna wema. Lakini unapanda ubaya ndani ya wengine, Biblia inatuzirishia apandacho mtu ndicho atakachovuna. Je, wewe mpenzi mtazamaji wangu, ni nini unapanda kwenye maisha yako? Je, unawatendea wengine mema? Je, unawatukana wengine? Je, unawadharau wengine? Je, mtu alihitaji chakula, mwingine alikukuta barabarani akakuomba, naomba nisaidie nauli. Mwingine ulikuta mlemavu barabarani. Biblia inasema unaposaidia mlemavu, unaposaidia yatima, unamkopesha Mungu. Je, wewe ni nini unachopanda katika hii dunia ili uje kuvuna? Biblia inasema Mungu akamwambia Yakobo, ninakumbuka agano nililolifanya kati yangu na baba yako, nawe utaishi na nitakuzidishia na kukuongeza utajiri. Je, nini Mungu atakumbuka juu ya maisha yako? Nini Mungu anaweza kukumbuka ili ya kutoe katika mateso na katika shida? Panda wema, utavuna wema. Kwa majina yangu ninaitwa Kuhani Ibrahim Kioga. Mungu awabariki sana. Amen.